Kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita berburu mainan aja yuk teman-teman. Kita berburu mainan yuk teman-teman. Kita cari yuk mainannya. Wih, 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 wih. Wih, lihat teman-teman. Wih, banyak sekali topengnya teman-teman. Wow, topengnya banyak sekali, topeng ondel-ondel teman-teman. Kita ambil aja yuk teman-teman yuk. Kita ambil aja yuk topengnya yuk. Wow, banyak sekali. Wih, topeng ondel-ondel. Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin aja yuk teman-teman. Wih, topengnya banyak sekali teman-teman. Wow, ada warna merah, warna putih. Wih, kita ambil aja yuk teman-teman. Kita kumpulin di sini. Wow, keren teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari yuk. Di mana ya teman-teman ya? Di mana ya teman-teman? Wih, 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 wih. Ada boneka boba teman-teman. Wow, boneka boba. I love you. Ih, mantep amat. Boneka boba. Kira-kira bunyi nggak teman-teman ya? Oh no. Wah, nyala, nyala. Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin aja ya sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari yuk. Ada apa lagi ya teman-teman ya? Wih, wih, wih. Ada ondel-ondel ibu. Ada ondel-ondel ibu teman-teman. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Wih, ondel-ondel ibu. Wih, kita kumpulin aja sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada apa ya teman-teman ya? Nani? Kita cari lagi aja yuk. Wih, ada Pop It Putri Salju teman-teman. Wih, Pop It Putri Salju. Wow, Pop It Putri Salju. Wih, mantap teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk. Wah, 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 apa itu? Wih, boneka Squid Game teman-teman. Wah, boneka Squid Game. Wih, ada boneka Squid Game teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari yuk. Gimana ya teman-teman ya? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, boneka Squid Game lagi. Wah, mantep banget teman-teman. Boneka Squid Game. Wih, yaudah teman-teman ya. Kali ini udah dulu ya. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.